Anya laki din! Uy, agasem ngay, Tata Alfonso. Balitok sama deta kwentas mo. Ay, kat. Uwen ay sa. Bak na nga. Iso abalitok na kwintas ka. Ay, sana all, baknang. Pasig nga kakangina, dagiti usar mo, Tata Alfonso. Uwen ay sa. Bak na nga ngarod. Di pasig nga kakangina ti usar ka. Nagganasan abi at Tata? Ay, uwen gayam. Adda asawa maon ay sa. Awan pa'y, Tata. Ay, no kayat mo. Asawain kan. Balo akmetin itinatay. Anya? Ay, sana mabalin, Tata Alfonso. Diyak pa'y kaya ti mag-iasawa. Adaw ti kwartak. Saan kan to nga agrigat iti denak? Ay, manjak. Ala, agpanunot ka na imbag ay sa. Ngem dayto iti laglagip bak nangak ket mabalin muntaw apagpunganan dagiti kwarta. Anya? Nay, umanag na kamot dito'y paraangan, Alfonso. Kaslad da sapsapulam. Kayat mo ti kwarta ipang? Ay, kayat ko Apay, mangtid ka iti kwarta. Numayat kay ti kayat ka. Anya ti kayat mo Asawain ka, kayat mo? Anya, ay nagloko kan, Alfonso. Nabiit pa'y anatay ti asawa. Asawaan nakadagosan. Anya ko matidakis na. Ay agpanunot kan ta asawain kan ipang. Ay, manjak. Gindidi ka pailaang ipang. Agyaman ka ata kayat kang asawaan niya ore nagpangit ka. Anya? Saan ka matanapintas ngam kayat kalaang asawaan? Ore saan tanyag kasariti simbaan? Agden natalatan. Ay, bagtay. Ay, sana ka bagtit ipang. Adaw ti kwartak. Bak nangak tamay sa doktor ti anak ka. Anya kumangay no baknang ka. Nagdagkal ti sweldo di anak ko a doktor di Amerika. Mansyon pa iti balay na Anya? Sa nga pulo ti lugan na. Kan adan sa pa'y helikopter nan. Anya? Agayem da pa'y jay presidente ti Amerika Anya? Wen ipang. Iso nga adaw ti kwartak. Adda aminin kanyak. Asawa langan ti awan. Tidak kayat na ti awanan baeng din daw kaanakan. Pag nangak may. Ay, mangsapol kayo manan iti sa baling armonyo Ay, nagrigat ti agaram. Isoda ko mati umay iji balay ko tabak nangak kat ngarod. Anya? When now, mangipaskilak laangin iti wanted wife. Ibagak agkasapulan na iti babae iji balay ko a mansyon. Anya? Nagdakkel iji balay ko. Mansyon na talaga. Nagado pa iti magmagan. Isong awanin ti sapulan pa dagiti babae kanyak. Ha? At dapay lugan ka. Nagpipinta sa lugan. At dapay aircon iji balay ka. Angkal. Ay, at kwartam dita din daw. Adamay, Angkal. Manaw. Dua gasot lang taday ti bulsak, Angkal. Ay ikan kay ti kwartam tanay. Nadagsin launay yung ti bulsak. Anya? Kisayak ti kwarta kiti bulsak tanay. Aglaplapusanan si ka. Ni, papanam, Tata Alfonso. Nakapurma ka man. Ay awan pa panakising. Napintas nga mintibado kan pantalon ko. Iso anak ko nam anak ka porpormaak. Ha? Branded pa'y dagita Amam no mano ti balor da ito ibadaw. Mano, Tata Alfonso? 5,000. Anya? Nagninamot tanday tabado? Amam no sagmamano da ito pantalon ka. Manong ay, Tata? 10,000. Ay, una yan. Nagninan? Bak naga ngarod iseng. Ay, un gayam. Agsapsapulak iti asawaan. Ha? Kaya't mau tasikan ti asawaan iseng. Anya? Ay, adan boyfriend ko, Tata. Ay, makisinakan kinkuan na tadatan ti agden na kasagasawa. Ay, yak kayat tila kay. Ay, wen la kaya nga agpeso nga madumat ti kwartak. Manyak. Mangsapul kayo laangan iti sabali nga asawaan nyo, Tata. Ay, mabit lang aham. Anyat kakautom di tabulsam, Tata Alfonso. Kwarta. Anya? At iti siya nga ribo iseng, ingkag merienda. Anya? Ipadawat mo kanyak day ta sa ngaribo, Tata? Wen,
At to'y ti limagasot. Ninayunan pa'y itilimagasot. Wen, 1,500 amin day ta iseng. Ingkag merienda, agpanunot ka, no kaya't munti makiasawa kanyak, Nagpigsa ti signal ti bagyo. Grabe! Ha? Apay ana ibagam anapig sa ti signal ti bagyo. Kat saan mo ta nagbagyo? Signal number 5 pa'y Anya? Awan mo't napasamak a bagyo Hindi mo maawatan ti bagbagak aysa. Anya nga minti kayat mga ibaga ising. Ni Tata Alfonso kaya't nakano nga asawaan. Anya? Agpada tagayam akayat na nga asawaan? Aming samutin ababa dito lugar tayo. Kat pangibagaan na akayat na nga asawaan. Nagpangas day di ala kaya. Kanayon na nga ibaga abak nang. Un nga rod aysa. Agasam, taikanak pa yan iti 1.5 apag meriendak laang. No kasta, di mo inawat. Ha? Ay, ko Ay, kat. Inawat kulatan ata sayang mat je 1.5. Inawat mo matlagayam. Agpada ta nga inikan na iti kwarta. Ha? Sayang agpaiso, no di mo awatan ti kwarta nga ititid na. Damag ko ngagsapsapol kakano iti asawaem, Tata Alfonso. Ay, wen baraok, baknangak, iso ka sa pulag ti asawa. Anya? Makitam day ti rilaok. Wen, Tata? Nginginain day ti arilaok. Sa nga gasot aribaw ti bayad na day tayo. Anya? Wen, Makikitam pa day ti sing-singkaw. Wen, Tata? Balitok day tayo, nagngina. Agasam ngay, Tata. Ay kwa, isa pulan nagmankid di ti asawaak baraw. Napintas, wano katamtaman ti pintas na. Konforme, basta babae. Uray pangit, kayat mo? Ay, saan mo't unay apangit, baraw? Ito, kasla karuprupan ni Sharon Cuneta ng artista. Anya? Kat no napintas ni Sharon Cuneta? Basta, makamukan. Nuad na makita, ibagam ama pa ni Jibalay ka, Ha? Jay babae pa yan, timapan ije balay mo, Tata. Imbis ko si katimapan agaram ije balay ti babae. Ay, makabanog day tang ibagbagam. Papanam lang nga ni Jibalay ka. Syakton ti makamaw. Nay, naragrag jay sa nga ribom, Alfonso. Ay, unyag pa isaw. Apay adi ka pidutin ngay. Ay, narugitan. Kukuha mon. Anya? Wen, kukuha mon. Narugitan day ta, iso adya kun pidutan. Sigurado ka, Alfonso? Sure, Ipang. Alae maun ta ibulsa maun. Jakun pagan ano day ta kwarta. Iyo. Ay, agyaman na. Pidutin nga rudain. Mala, agpanunot kan Ipang. No kayat mo, iyawid ka itan iji balay ka. Anya? Kas makita mat. Kaslawan kanyak ti 1,000 a pisos. Ipadpadawat ko laan. Pispisagag pa ano daduma. Ay, anya lakit din ni Alfonso. Imbagak lang arudan asaan akon amakiasawa. Ang natayin day di asawam. Katkatay na laeng, Alfonso. Saan pa'y ngarod anadanon ti pasyam na? No, di mo kayat ti makiasawa kanyak. Kastoy laengan taramidan ta. Anya? Iyasidig mo tilapayag mo tayara sa askaw, Ipang. Sigay. Ay, bastaws! Ay, anay ko. Apa nagkatos ka ngay, Ipang? Ha? Gunggunam! Sa bali mo nga may tibagbagam, dahito pa'y tidanog. Anay ko, anay, di nakdanugan. Ipang, anay. Ay, bastos ka alaklakayan! Ay, sinong nangyari? Ay, anong nangyari sa rupa mo, Uncle? Ay, buksingiro mat gayam ni Ipang. Anya? Iso tinang danog di tamatam, Uncle? Nakaw, nagdakkel ti black ay na. Kasla mo ubot ti kaldero ti kadakkel na. Nagsakit ti danog na. Anyang iminti di na nagustuhan ngay naramid mo, Uncle? Imbagak laeng met,
Anya nga, Uncle. Irasas ko langan din daw. Mala. Anto'y tilapa ikaw. Yasid ikaw. Anya, kasta ti imbagam kan kuan, Uncle. Uwain barok. Sigurado ang madangran na ka no kasta ti ibagbagam. Gubat mo ti kayat mo mabasamak. Nay, anya aramidam dito arubayan ti mansyon ko, barok. Ako At dalawar urayak a tao, tata. Ada ka din na sa pulam a babaeng asawaak, barok. Awan pa'y matata. Wow, agasam ngay. Apay barok, anya tinakitam. Kwartamat gayam day tapat-pat-patam, Tata Alfonso. Aywan, barok. 50,000 pesos sa amin dito. Pangipanam ngay, tata. Ay awan, ikigamaklaan tanay na dagsin ng tibulsak. Anya? Baknangag nga rod, barok. Adaw ti kwartak. Manumot la dito 50,000 ngay. Ibas basurak laeng no ko Ay, dumawatak man nga rod iti kwartam, Tata Alfonso. Ay, mabit lang antaw, 2,000 pesos amin dito. Inkag merienda. Ay, naggana sain. 2,000 ko naman. Mala, mapankan. Katangam, tikay kayat mau, baraw. Anya ngay ay siya. Nakapanunot kan? Asawain kan? Ay, jak pa'y kaya ti makiasawa, tata. Apa di mo kayat kat pagid-idak laeng ti sagsasangaribo a pesos. Di kan to agregat kanyak, ay siya. Ay na, signal number 5 talaga. Kanya't ibagbagam ay siya. Ay, awan, Tata Alfonso. Bueno, ninanang mula ang ti asawaak ay siya. Anya? Ay, si bibiyag pa'y laang ni tatang ko. Ay, kunak no natayin ni tatang mo. Sika talaga, Tata Alfonso. Sumapol ka langan iti sa baling asawaan. Manaw ti kayat mo ayatap no mayat kan niya asawaak. Ibagam no manaw. Ala, dugulit ni Tata Alfonso. Jak nga ron kaya ti makiasawa. Ay, nagrigatin aya ti makisarita iti lakay amakas asawa. Agyaman na kata, kinuyog na ka, ginumitiarak, paraw. No problem, Tata Alfonso. Basta sika. Nasakit lang amin tinagam ko, tawan mangayat kanyak, ababae, kat baknangak, Mike. Ato'y pa'y tiarak, Tata Alfonso. Inumam amin day ta, tapno adda mabartek ka. Ay, wala paraw ka. Karga pa'y tibaso Tata Alfonso. Ay, mabit man lang, barok. Makadlawa ko na. Anya ti madlaw mo? Itay pa nga gininom tangam di ka matla mabarbartegan. Ay, saan man, Tata Alfonso? Nabartekak meten. Nabartekak ka talaga, Tata. Dili. Nabartek ka matnyag pesong barok. Nalabasan ti bartek ko, Tata Alfonso. Maulawa ka talagan. Kun konam samat lang dayta. Kun kondit anabartek ka. Saan, Tata Alfonso? Grabe ti bartek ka. Grabe na talaga. Nardakanak iti turog dito ilatan sofa. Tinagturugak. Di rabi. Nalawag mo't gaya man. Nagsakit to ulok ang hangover. Nagadong amin. Iyaya. Nawara-wara mo't ti kagawa dito balay. Sos. Dalaki din nakastrak ngagtatakaw. Ay, Diyos kay, nakalukat ti silid ka. Ay, nakitain na kita alahas kin kwarta. Ayawanin na kita nagadong alahas kin kwarta. Tinakaudan. Ay!
Awanan dagiti alahas ken kwarta Uncle Alfonso. Ay, wendin daw kaanakan. Ay, sinirikdak dagitag tatakaw. Kasano nga yan, Uncle? Awanan ti paggatang mo iti asawam. Ay, awanan din daw. Ay kaya dumawat kan tumanan ka ni kasinsin a doktor. Now, ikan nakabay. Anya tikat mo asawan din daw kaanakan. Nakasarita kiti kalman ni kasinsin a doktor. Di nakakanon ikan iti kwartam na pagpalpalastog mo laang. Anya, ay saan na mabalay? Saan? Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag na intay pinauluan. Signal number 5. Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Isaganay Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, naggagat kalakit din nga agbutay landok, butog lakay. Ay, kasapulan. Ilse ba ito? Nay, aguyag ka pa yan. Ay, gagangay na. Anya agagangay asasawam dita. Mapukaw tumula na ito'y sakit kaw. Gagangay lang nga uyag. Ay saan agagangay day tabutog? Masansanan nga aguyag ka. Ay, magasan tulatan. Ay ingka agpa-check up iti doktor. Anya ko mga iti pagbayad ko iti doktor ko nanginamat ti check up. Agbuti lando ka lang, may Ha? check upon dala ti matam kasi ngirinda ka ni tinagngina. Sa bagay, malagi na nakangarudan tanay, kumarkaron ti uyak mau. Rabi una yan, butog lakay. Di ka pa'y maturag. Ay na, agner-nervyosa Elsie bakit? Anyat pag nervyosam. Ang mga malipatak ti agangas bayat ti panaturog kaw. Anya? Ay. Malipatak ti umangas di mataya kaon. Awan tun ti asawa am. Ay di mo man but-but nganday tabagem butog. Maturog kakit dain. Nabannog kalaeng anapan naggatang iti buti ken landok iti agsapa. Umay ka mangarod bakit? Ay sos, matay ka lang arudan ako nam. Maaramid mo pa ilaang ti agkalbay. Pagin inanaan ngaron. Nabanuga ngaron na nagmalmalam. Iso nga umay kan umay kan. Ay, sinalbag kalaklakayan. Anyat pa nagkit-kitam kanyak. Waiting siya. Apay ni tatang nanang, agkakapsot mo ta nakatugaway yung sirok ti salamagay. Madmadi ka nung arod tirik nana. Iso ada kayo pa ilaang timapan agbuti landok kin ni ading mau. Anya, ay ada papanak no madamdama nanang. Sa dino nga iti papanam. Inagagsapol iti pagbaknangak. Anya pagbaknangan asasawam dita, Roger. Wanaw, panggap mo, timapan ag-hold up. Ay, ipakpakawan mo't ananang. Inagagsapol iti trabaho, ti kahit kasawan. Anya kumatisar ka matrabaho, katawan mo't adal mo. Grade 1 lat nalpas mo. Kargador, mabaling mo't nanang. Ha? Panak man kiti yung tsindaan, parang agkasapulan da iti kargador. Kaya't ko tagtrabaho, nanang. Naglaing kan tuma ngamin nga aganak, anak ko. Iso anagado ti aw-awiram nga anak mo. Anyalakit din ni nanang. Syakmanan ti dilawon na. Sino nga rod ti dilaw ka sa balay? Kat si kamot ti anak ko nga anak. Anya ti bagayo aya. Ayan di asawam. Ada na panan na nanang, apay aya. Ibaon ko kumaamapan agbuti landaw. Tanay saan akabaulan ni tatangyaw. Idi pa'y naminsan akalman ama ditirik nana. Impacheck up yu ko man iti doktor Di na nga rod kayat ti agpa-check up, tasayang kanulaang ti kwarta. Mabayag pa'y nilakay ko as sumangpot, nanang. Apay amabayag. Kano ka pampanaw na? Anya? Ay, pagsardeng manday ta anak mo asangit-asangay. Awan nga rot ipagatas ko kunkwana. Ay, katpadidyam Awanan tubog ti paraw kongkong, naibusan. Anya, nagbasit pa ilang ti anak mo, naibusan ti tubog na. O nanang, nakidit ti rumwaragatas na. Wanaw,
ibusin nila kay mo. Ay, una yan. Matayak saan bakit? Tila ibagbagam di tabutog. Marikrik na kudanda niya matayan. Saan ka pa'y amatay? Mabayag pa'y. Marikrik na ngaruday. Anya lakit din ni butog. Day talatan matay-matay ti sasawang. Lakayak meteng ka bakit? Agsalogon tipig sa akin na dumatan ti saksakitag. Anya, Sana ka mabutang nga matay. Noalaan na kunya po Diyos. Awanan maramidak. ay sos, makapakintayog mo day tangay bagbagam lakay. Anya nga tatirik na ti matay, ilsi bakit? Ay, jak ka mo ah. Tadyak pa'y mo't napadasan tinatay. Nasaki nga ti matay. Anya lakit din ni butawg. Jak nga rudamaw, tadyak pa'y mo't napadas tinatay. Agsabay ta kumamatay, bakit? Anya, ay tila sasawam dita. Agi na nakakit din. Kabut-butang day ta sasawam. Ay na, tatang. Agbuti landok ka pa ilaang kat agsaksakit ka lang arudan. Masapol anak ko. Awan ti gastusan tayaw. Sa anak nga agsalukag. Tatang, Hada ka din nasara ka mapanggedama. awan pa'y tatang. Nakadumot niya minti sa pulen da requirements. Anya ngay kuma requirements day ta. Masapol dati ay day, ngam awan mo't nga rod ay day. Kinapang kakuman ay di munisipyo, tayong ka nangala iti postal ay day. Ay, nagkapu ako ni Jim Munisipyo, tatang. May lagayam. Nakaalakan. Saan pa'y tatang? Apay ngay. Kasapulan damot lati ay day, kat awan nga rod ay day. Kasano ngay day ta. Isu nga ron na mga lakay ti ay day, tapno maadaan ka iti ay day. Ay, makaulaw, tatang. Agbuti landukak langan. Na. Tatang, kwartayo man. Sakpay kang agsaksakit ti pagdawata mi ti kwarta lala. Awan paggatang ko iti daya dagiti anak ko. Daytan di bagbagaken ka. Sana dakas ti adu ti anak na, no laki day ti maitidyo ti kasapulan da. Tatang, Ultimo daya dagiti anak yaw, dawatan nyo pa'y lakada kamay. Amuyo mga agbubuti landok lada tao. tatang, saan pa'y ngamin ang nagsweldo nila kay ko? Anya ko matipagsweldoan nila kay mo sa mga trabaho iti opisina, wano anya dita na pagtrabahuan. Kano istambay mait? Tatang, Kaano pa yung agsweldo na kitigi-stambay mait? Alaman mo. tatang, aguyag kayo manan. Mo! Ay, sos, ad-adan ang aguyag kayo, tatang. Nanang, tulungan tayo ni tatang. Sing-sing po kaya ang agkakabsat. Di kaya gapa. Ay, tatang ko, di na kang pampanawan. Tatang ko, tatang. Jak kaya't amatay ka, butog lakay. Bakit? Namatayak. Di kan makiasasawa. Anya, Alalyan ka na makiasawa ka iti sa balay. Siyak lang ti lalaki iti biyag mau. ay uwan lakay. Agkariha. Ikarik lakay. Agkariha. Ay, tatang ko, ay, natayan ni tatang ko. Nagsalungay ngayon ni tatang. Awanan ni tatang. Ay, butog lakay. Ay, ayaten ka. Ada pa'y gayam na lipatak ngay baga. Ay, nagungar tinatay. Ada na lipatak ngay imbilin ka na kayaw. Si bibiyag kayo pa'y gayam, tatang. Wala na ka. Ada kami na lipatak ngay baga. Anyat ibagayaw, tatang. Jay paborito ka chinilas. Kalugaw kun badbadaw. Ipasurot yun to iti abay ti bangkay ko Ha? Daytay sapatos ka.
Di yung isusuot kanyak. No nakalunguna ka, tapno saan nyo amang ngagtiarim padagkaw, no may kay sarungkaran. Anya? Ala, agkidema kong kematay akon. Agsingsingput kayaw anak kaw. Uwan tatang, nagsingsimpot kami ginaading ko alala. Nagkidaman ni tatang. Natay samot kag paison. Ay mabit laang, saan kayo nga agsangay? Apay ka di nanang. Saan anatay ni Tatang Yaw? Anya? Maturog lang ni Tatang Yaw. Nagpigsamot ti anges na. Anya laki din ni tatang. Ato'y dagiti buti kan landok nga ilakok, tatabutog. Wain balasang kaw. Nagadun dagito abuti ti arak. Wen, tata. Agur-urno nga kadagiti buti ang naginumanda. Kastaya balasang kaw. Wen, tata. Saan ngamin nga agit itad iti kwarta kanyak nilakay ko. Iso nga urno nga dagiti buti, tapno ada kwartak. Anya, Wen gayam, tatabutog. apay balasang kaw. Damag ko ang nagsakit kayo kano. Wang balasang kaw. Agsakita ka no daduma. San mait no daduma. Anya? Kasano day ta? Panagriknak no daduma ka kasla mataya kon. Anya? Kasla kamkamata ti anges kaw. Anya? Wen balasang kaw. Panagriknak ka mataya ka talaga. Ay, nagtangken at talaga ti ulong butog. Apay ka di manen aya. Intun kuan sa balimanang ti mariknam. Ibagbagam tumanen amatay kan nga uray san mo. Ha? Napan ka manen nagbutilan daw. Imbaon mo kumalatan adagiti anak mo. Kabalak pa'y mo't nagbuti landok bakit? Kuna, nga makapadanag ka mo. Ibagam tumanen amatay kan. Di ka ka din agungungay. Aha. Apay butog. Sagay manante angas ka. Anya, Di nakbaybayan ba ka? Ang mga numatayak. Di ka pumampanaw dito. Abay ka. anya, ay itaray da kalangan ni di ospital. Ay sakmat itan ti agnerbiyaws lakay. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, nana. Maagasan ti sakit ni Tata Butog. Ay agyaman ak doktor. Kunak no nakaron ti sakit ti asawa. Nasayat ma tayo pa-check up yo, tapno masigod, kan maagasan ti sakit na anerbyos, kan ti sakit na itibara. Mabuteng ngamin nga agpa-check up. Kan awan ngamin kwartam ay doktor. Sabagay, maawatan kayo, nana. Adda ngamin dagiti padak a doktor, a nangina ngagsingir. Angam no siyak, awanin ti bayanan nyo. Ikang kayo pa iti libre nga agas. Agyaman ak manen doktor. Nukasta nga damarik na yo asaksakitan nyo, agpa-check up kayo adagusen. At damat dagiti pampubliko a pagagasan. Wen doktor. Agang angas ak kanipay bakit? Wen butog. Ay, unak nusahan na yun. Ay, agner-nervyos ka manen ako nak. Ipagarup mo manen amatay kan. Ay, bakit? Kuna jay doktor, aginan akalaeng. Kan saan ka nga agpanunot iti negatibaw. Tapno saan ka nga agnervyos. Kan tapno maagasan day tasakit mo iti bara. Ay, nalainga nga ming agsigarilyo, hindi ka bubingak. Iso nga italanga mariknak ti sakit ka. Mala, maturog ka kitdain. Rabiin lakay. Bakit? Apay. Bakit? Apay aya. Bakit? Kunakit. Apay aya kunak mo. Di ka mang rinamot tayo. Anya aya ti bagam. Umay ka na tap na mag-aasanak. Ay, salbag ka. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Agas. Ay maturog ka kitdain. Day tala ti ireng-reng-reng mo. Malan basol mao no matayak. Alan Anya lakit din ni butog. Ay nagkulay. Ay sinalbag ka lakayan.
Paingay ba kahit Anya nga apay ngay. nagrigat ti umangal. Matayak sa talaga na. Anya, ay bigbigat. Agpanik atak ka manen. Ay, umay ka man kinay. Tapno magasan na ka na. Nita, Anday ka. Apay ngay nagsipat ka. makadlawa kun ka abutawg. Aglablabos kan. Ha? Bekelin kalaangan tapno matay kan ngagpaisaw. Ay, saan abakit? Diyak kayat ti matay. Ay sinalbag ka. Agpampambarkan sa langmag. Anday, gusto na. Di kan kulkulitain. Anday ka. Nagsakit ti pingping ka. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Panic Attack! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isaganay Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.